Gledate oddajo Klepet ob kavi. Naši možgani si najbolj zapomnijo vonj. Vonj na vse tiste prijetne spomine, pa morda tudi kakšne manj prijetne. No, vonj po zelenem jabolku in kumaricah naj bi menda dajo možganom občutek, da je soba, v kateri smo, dosti bolj prostorna, kot je v resnici. Če pa vas vprašam, kdaj ste bili nazadnje pri zobozdravniku in ali lahko tam pričakujemo prijetne vonjave ali ne, o tem, kaj vse je mogoče in kaj vse zdaj lahko začutimo, zaznamo, tudi ko gremo k zobozdravniku, pa je to prijetno, če si predstavljate, da je to mogoče, pa z našim današnjim gostom, zelo posebnim, človek bi kar rekel znanstvenikom na področju zobozdravstva, torej doktor dentalne medicine Zdenko Trampuš, dobrodošli. Z vami pa vaš gost, naš dobro znani Boris Kopitar. Dobrodošla oba. Hvala lepa, z novo izkušnjo iz njegove ordinacije. Jo, čudovito, ravno iz ordinacije. Tako je. Torej, iz prve roke bomo danes slišali, kako je včeraj so mi populili ven šive. To bo zanimivo. Gospod doktor. Malo smo ga, bi rekli, odžnirali, ali to je bilo jedno kratko iskustvo. Prije toga je prošao jedan cijeli proces da bi uopće došao do tog stadija. Gospod doktor, če je včeraj iz ordinacije, poglejte, kar cveti. Prideva še k vašemu gostu, pravzaprav k Borisu, ampak zdaj me najprej zanima, kakšen vonj lahko človek pričakuje, ko pride k vam? Sliši to zzz, ne? Kako izgleda pri vas? To je definitivno jedan veliki strah koji čovjek uvijek osjeća pri ulasku u ordinaciju. Međutim, kao što sam već više puta znao napomenut, 2010. godine sam još kupio jednu studiju koja nas uči o strahovima od stomatologa. I upravo nam ta studija govori da u stvari onaj neugodan miris i neugodni zvukovi visokih frekvencija odbijaju čovjeka i plaše ga. Tako da sam upravo u svojoj ordinaciji Orthoimplant Dental Spa u Zagrebu odlučio to sve odmaknuti od naših pacijenata i primaknuti im nekakve ugodne ambijente bez ružnih zvukova i bez grdih mirisa kakve imamo obično priliku osjetiti u ordinaciji. Ker srce tolče, zdaj bom na vrsti, je tako? Absolutno, in če poslušaš vse te zvoke, je strah še večji. In kako to vpliva potem na poseg? Ko prideš vrš prestrašen in zakačen. Čujte, pa svakako to umanjuje ujedno i onu našu mogućnost da pacijenta i anesteziramo na pravilan način i tako. Znači, pacijenta mi pripremamo kod nas na drugačiji način, pacijentu mi pružamo drugačiji ambijent već u samom ulasku u kliniku da bi cijeli taj proces mogao poteći onda kasnije puno elegantnije, manje stresno za pacijenta. Na koncu konca vi se, kao što vidite kod gospodina Borisa, već nakon 14 dana, mislim ne nakon 14, ja mislim da ste se mogli već vratiti i u posao već... Čez en dan je bilo se v redu. Možda treći, četvrti dan, ja mislim da je već mogao biti apsolutno funkcionalan. Ja, gospod doktor, ker gre za to pripravo, sproščeno vzdušje, potem pa tudi način, kako se obravnava pacijenta, lahko rečemo, Boris? No, če smem tako reči, kar povejte, kako je bilo? Ja, iz prve roke. Evo, iz prve roke, da slišimo ta obisk pri zobozdravniku. Gospod Zdenko Trampuš, jaz sem z vsem spoštovanjem do vašega dela oborožen zaradi tega, ker sem dobil, kot mi Slovenci rečemo, veliko, zaupal sem vam, da bo to res tako, kakor sem prebral v teh vaših reklamah, ki so dvostranske, zato da seznanite ljudi s tem, kaj jih čaka na cilju. Cilj je namreč v Zagrebu na Ilici 283. To vem zato, ker sem vložil v Garmin. In zdaj je to tako. Zvok, von in tako naprej. Ko vi prijete na to Ilico 283, stojite tam sredi ulice, vpadnice iz te krapinske oziroma mariborske strani, pa gledate, kje pa je zdaj ta implantologija, kakor piše tam, ne? Naenkrat vidiš, da tam gor piše ZUU bar in da to pravzaprav ni zobozdravstvena ordinacija, ampak da je to bar. In ko odpreš, so notri zvoki. Pat Boone, Elvis Presley, očitno ima gospod rad tako glasbo. Se usedeš v kavici, noter sedijo tudi ljudje, ki so prišli z ulice, ampak to je prvi stik s to implantološko ordinacijo.
In ne moreš verjeti, da sredi Zagreba si prišel sem, zato da boš prišel ven z novimi zobmi. To je mene tako presenetilo, da vam ne morem povedati, nikjer še nisem. Jaz, ko sem bil še mlad, tega doživel, ko sem bil še mlad mulc, vem, ko sem šel z zdravniku, star 12, 13, 15 let, pa sem prišel ob 9 dopoldne v ordinacijo, tam pred ordinacijo v čakalnico, pa so tam ljudje sedeli. Ja, gospod, zdaj ste pa vi na vrsti, fant, kar ti pajte notri. Sem rekel, ne, jaz imam dovolj časa, kar vi pajte pred menoj, pa kar vi pajte, tako da v pol enih na koncu, ko je bilo že konc njegovega šihta od zobozdravnika, sem se pa zbral pogum, čeprav vi pravite celo, gospod doktor, da ni ravno bolečina tista, ki bi ljudi odvračala. Pa, no, kako je s bolečino? Bol je tek na trećem mjestu od svih ovih što ste nabrojili sad i prvo je naravno neugodan miris, drugo nas odbija ta visoka frekvencija zvuka, a tek na trećem mjestu je strah od boli. A ja uvijek kažem, je li to strah od boli ili bol od straha i tu je već filozofsko pitanje koga se i čega se čovjek u stvari boji više, ali ja mislim da smo ipak u 21. stoljeću kad nam je toliko došlo mogućnosti iz područja farmakologije da upotrijebimo u svim našim poljima medicine, da su stvarno bolovi, strahovi ili strahovi od bolova ili bolovi od strahova trebaju i moraju biti danas prošlost za sve moje pacijente. Pa joj, hvala vam za to, ker bomo šli res kar k vašemu primeru. Kaj se je dogajalo z vašim zobovjem? Jaz sem dolgo časa odlašal, kdaj bi se podstopil, da enostavno. Zobje so mi začeli propadati, paradentoza je bila tako visoka, da ko sem prišel na, to samo lahko govorim, kaj mi je zdravnik že povedal, 5 mm sem imel tule gor nad enko še kosti. In mi je rekel, gospod doktor, če bi prišli čez 2 leti, bi bilo precej težje urediti tako, kot bomo lahko zdajle. In je takoj na začetku rekel, vam obljubim, da bo to sigurno dobro in da bo brez bolečin. To sta bile 2 stvari, ki sta meni zelo veliko pomenili. Potem pa, ko sem prišel na samo operacijo, no kako so se ne nazadnje srečala prvič, ne? Tako kot bo zdaj recimo na sejmu, mednarodnem vrtnem sejmu v Celju, boste baje tudi vi osebno svojo ekipo. Vsa čast ekipi, to ni majhna ekipa, enih 30 ljudi dela v vaši ordinaciji in dejansko gospod Daniel Stipanovič, s katerim sem najprej rekel, doktor bo jutri tukaj, namreč srečala sva se na Komentskem kmetijskem sejmu. No, zdajle na Narava zdravje v Ljubljani boste tudi, kar pomeni, vedno vi verjetno pridete na te sejme zato da uspostavite kontakt, ne? Pa apsolutno, morate među pacijente u bazu, morate uvijek doći, vi možete biti najveći stručnjak na svijetu, ako ne znate to pokazati, približiti ljudima, objasniti ljudima. Ljudi vole i oči čuti iz prve ruke. Kad oni čuju iz prve ruke, kad pokušate im usaditi nekakvo povjerenje, kad im objašnjavate potanko ono što ih zanima osobno, onda je to u stvari onaj pravi doživljaj i ono što pravo čovjek hoče čuti od vas. Evo, točno to. In ena stvar je, kako navdušiti ljudi, potem smo govorili o strahovih, vseh treh, ampak tudi, če še tako lepo diši, pa če se še tako dobro počutiš, če je delo strokovno upravljeno, to je pa potem še 4. vprašanje in tu ste vi res vrhunski. Mi imamo još jedan korak u cijeloj pripremi, a to je moja jedna ideja bila još tamo 2006. godine da spojim možda na izgled nespojive stvari. Naime, masaža zvana limfna drenaža. To će znati svaka žena, a i šire u populaciji svakoj je u principu ne samo opuštajuća masaža, nego ima i svoje visoko medicinsko opravdanje. Znači, po posegu je, znači, nakon zahvata vam je otplavljivanje svih metabolita brže, a sam edem, znači oteklina, brže splasne. Znači, to je jedan od zahvata, a u ostalom još vas k tome i malo psihički relaksira. Znači, apsolutno vi dođete pripremljeni, kak bi rekli, ko šnicl na vatru. Jel? Da se malo pozezamo, ali kažem, to je u stvari čovjeka totalno opusti i jednostavno dođete na neki način vrlo opušteni u situaciju da se može bez muke odraditi i bez straha, što je najbitnije, s punim povjerenjem kompletan proces. Jaz sem se na sredo sam odpeljal do Zagreba s svojim avtom, ker sem zaupal doktorju, ki me je pregledal. Namreč, tudi če so mi rekli v komendi, joj, gospod, to morate pa to čim prej. Trajalo je 1,5 meseca, da sem zbral to moč, da sem se odpeljal v Zagreb,
da sem rekel, izvolite, šel sem na brezplačni pregled gospodu doktorju, on je to vse trodimenzionalno preslikal, obračal tiste zobe sem pa tja na ekranu samem, ne. In sem jaz samo gledal, kot da sem prišel v nov svet, tega jaz namreč nisem videl. In zdaj lahko vem, zakaj je bilo tako. Zaradi tega, ker je dejansko to tudi tisto, ki so nekateri rečejo, ja, pa kaj pa, če ti ne bo organizem sprejel implantanta. Doktor pravi, da organizem nič ne naredi sam. Ne? To ne postoji. Znači, odbacivanje samog implantata moramo pošteno reći svim pacijentima ne postoji. Znači, postoji samo nestručan rad. Ja ne kažem da čovjek ne može pogriješiti, nek baci kamen onaj prvi koji nikad nije pogriješio, ali moramo znati ispraviti stvari i dobro informirati pacijente. Moramo reći, ok, pogriješio sam, ispravit ću, ali ne možemo reći vaše tijelo nije primilo implantat. To ne postoji. To apsolutno potpisujem da to ne postoji. Bravo, to je zelo pomembna informacija. Torej govorimo o implantantih, ne o nekih plombicah. To je bil velik poseg za gospod. V mojem primeru je bilo teško, teška situacija. Ovo su rekonstruktivni procesi koji se zovu All-on-4 protokol. Znači, ako želimo pacijentima objasniti što je All-on-4, možemo na primjeru, ne znam ako kamera može približiti, možemo bolje pokazati. Znači, radi se o 4 implantata koji se stavljaju u jednu čeljust, 2 naprijed ravno, 2 pod kutem odostraga, da bi mogli zadovoljiti opterećenje površine i ugraditi čovjeku sve zube jedne od čeljusti ili oba dvije čeljusti istovremeno, kao što smo radili kod gospodina Kopitara. Na taj način rekonstruiramo ono što čovjek tokom godina izgubi ili nesretnim slučajem ili na bilo koji drugi način. To je nekaj novega, je tako? Pa to je proces koji se zove All-on-4, koji je, ajmo reći, ugledao svjetlo dana prije dobrih 35 godina u okrilju profesora Brennemarka, ali distribucijom profesora Maloa iz Portugala i tako dalje i još nekoliko ekipa u svijetu. Znači, sve više i više zaživljava i sagledava svjetlo dana i odbacujemo na taj način proteze. Znači, to je ono što skidamo i stavljamo. Znači, ljudi danas u 21. stoljeću ne žele imati proteze, više ne žele da ih hrana žulja ispod proteza, ne žele imati neugode, žele komfortno povijest ili im je to danas znanost omogućila. Bravo. Kakšni su pa ti zigomatični ali kakšni že vsadki? Kada izgubite, znači, kompletno kost gornje čeljusti, onda vam je jedina mogućnost, znači, ili iskoristiti ličnice, znači jagodične kosti, zigomatičnu kost kao sidrište i na taj način možemo isto tako zadovoljiti površinu koju opterećujemo, odnosno nadomjestiti sve zube gornje čeljusti. Kad govorimo o zigomatičnim implantatima, govorimo samo o gornjoj čeljusti. Znači, nema to veze sa donjom čeljusti, nego samo gornje čeljusti. Tu još možemo naravno koristiti i bazu same lubanje, znači još jedno sidrište koje možemo iskoristiti da bi isto tako, ako čovjek nema čeljustnu kost, uvijek imamo mogućnost upora i nadoknade zuba. Znači, ljudi ne moraju gubiti vjeru u to da se ne može nešto napraviti. Danas se može napraviti gotovo sve. Bravo. Torej, dotaknili smo se že bolečine. Gospod Boris, kaj pa bolečina po posegu? Zdaj ste vi čisto v svežem, ampak vidim, da ste čisto v redu. To je tisto, kar me je najbolj presenetilo. Ampak res, prisežem, niti en trenutek, odkar sem sodeloval dol, recimo jaz sem bil, kot sem rekel... Malo zateže, moramo priznati, malo ipak šivi zatežeju. Nije baš da... To nisu možda bolečine, ali neugoda je. Neprijetno. No, saj recimo tudi malo otečeš tule spodaj, ampak to je recimo, tukaj sem imel... Kaj so vam delali? Lahko poveste, kaj so vam... Kaj so mi delali? Jaz nimam niti enega svojega zoba. Zato, ker so odločili, jaz sem dobil zaupanje in je rekel, če te doči, je rekel gospod, in ko je gospod Zdenko rekel, če bom prišel, sem rekel, pridem. Povejte mi termin in on mi je povedal termin. Za pregled je bil kar takoj v nekaj dneh takrat, ko sem bil v Komendi, v nekaj dneh, mislim, da je bila to sobota, v sredo, četrtek sem bil že, bi lahko imel termin, vendar sem odlašal preko novega leta, tako da mi je še nekaj je meni všeč, da imaš ti sigurno svoje obveznosti, vsak človek jih ima. Ne, da se
jaz prilagajam njim. Oni se prilagajajo meni, kar mi je zelo všeč, tako strokovna in ekipa res prava. In potem, ko sem recimo malo posurfal po internetu, sem videl, da to nekateri zdravniki, različni zdravniki delajo ta all on four, kar pomeni vsi na 4 implantantih, celotna čeljust, spodnja in zgornja, 2x po 4. Jaz imam enega 5 še dodatnega, zato ker je bilo tako potrebno. Jaz sem popolnoma zaupal dr. Trampušu in zdajle se počutim res zelo dobro, tudi govorim skoraj normalno, nekateri imajo menda malo težav, jaz jih na srečo nimam, morda je to tudi od tega, ker veliko v življenju govorim, pa prilagajam jezik, kam ga naj bi postavil v sami votlini, ampak da zelo na hitro povem, kako je bilo. Prišel sem v samo ordinacijo. Najprej, to, kot ste rekli, lepo so me sprostili obraz, mislil, da bom šel kar takoj na stol, ne, skoraj pol ure, lepo počasi, nikamor se ne mudi tukaj, zanimivo. Skoraj pol ure, potem so mi populili vse zobe, do zadnjega. Jaz sem bil takrat v tako globokki sedaciji, da enostavno nič drugega se ne spomnim. Na koncu, ko sem se prebudil in rekel, ja se sjećate, gospod Boris, kako ste vikali, jaz sem rekel, otvorite usta. A vi ste rekli, pa več sem otvorio. To pomeni, tako spiš, ne? In potem, ko ti že 50 rečejo, to je 3-urna operacija skoraj, ne? Ti je pa res že malo zoprno. Pa kaj mi spet govori, naj odprem usta, se sem vendar, ker si tako, bom rekel, to nisi v narkozi, ker vi pravite, da je to ni tako enostavno, imate vse inštrumente in to, kar je potrebno, ampak nič ni nobene bolečine bilo. Na koncu, ko je bila stvar končana, potem dobiš to masko, ki ti uhlajuje, da potem nič ne utečeš. Imajo gor nad tole, kaj že, nad ordinacijo, imajo en lep apartmaj. Jaz sem lepo v tem apartmanu čez noč preživel, dopoldne so prišli po mene, doktor je pogledal, če je vse v redu, povedal mi je, da je odlično in da sem okrog 12 lahko šel proti domu. In kar je najbolj pomembno, tudi zdaj, ko so mi dali ven šive, spet ni nič bolelo, ker ponavadi so potem, ko šive, če je to hudo, dajo kakšne injekcije, pa to nek poseben gel, nič nisem čutil, malo moraš morda potrpeti včasih, ker narediš, ampak glejte, jaz zdaj se počutim zelo dobro in sem prepričan, že zdaj imam vse datume, kdaj bom jaz imel prave zobe. To so recimo, če tako pogledamo, ne, če tako naredimo, jaz se fajn počutim, no, čisto enostavno in sem prepričan, da bom lahko na koncu vse upravljal tako, kot je treba in da bom zadovoljen. To je predvsem pomembno in da zaupam njegovi ekipi in predvsem njemu. On je kapitan na ladji, tako je, dentalne kirurgije. Gospod doktor, kaj pa to, ne, gospod Boris je estradnik, to seslanje ali pa preveliki zobje ali pa premehni zobje, pa ne moreš razločno izgovoriti s in š, tega je kar precej. Kako to komentirate? Definitivno je to... To je malo ipak, ja bih rekao, i utakmica mojih u samoj struci, ali struka ima svoje zakonitosti koje, znači, to je i oblik lica, veličina lica, prema tome se određuju proporcije. Ako znate onog vetruvijski čovjek koji nam još predstavio Leonardo sa svojim prikazom tako jedne simetrije ljudskog tijela, onda mi govorimo, znači, da u principu simetrija jednako je funkcija ljudskog tijela i jednako je ljepota. Dakle, ako smo mi napravili simetrično lijepo jedan dobar posao, ako on može, znači da on može dobro funkcionirati i znači da je on funkcionalan i da vraća sve one dobre osobine čovjeku koje su mu potrebne u tom njegovom dijelu osmijeha, zuba, žvakanja i svega ostalog. Eto, to je taj dio ovoga koji se odnosi i onda naravno i to šuškanje koje se dešava ponekad, naravno, mi možemo uvijek regulirati. Jer što je šuškanje? To je strujanje zraka između naših prednjih zuba. Znači, nije to... To su moji začasni zobje, ne? In doktor mi je obljubil in jaz vem, da bo tako, da bom potem, ker ba je tisto je tanjši material, in da bo to še bolje, kot je pa že zdaj. Torej, gospod doktor, ni samo Boris
ni samo pomembno, da je lep, ampak tudi, da bo osrečeval Slovence še naprej. I Slovenke, ne samo Slovence. No, res pa je, da oni, to sem tudi občutil, vsakega pacienta, ker recimo zanimivo, veliko Slovencev hodi tam k vam. In vsaki drugi tam na šalterju, ko se vam prijavljajo, ja, Boris, a vi tudi tukaj, Boris, vi tudi tukaj. In ponosen sem in vesel, da dejansko ekipa tako dobro dela. In verjamem, da bodo mnogo ljudi kapitanu te ladje zaupalo. Jaz v glavnem za enkrat se super počutim in lahko potem na koncu tudi pridem pokazati, takrat, ko bo že tudi ta pravi zobje, ampak že zdaj prav je, da so v redu, a ne? Drži. In hvala lepa vam. Ove privremene tako da jako dobro funkcionira. Zdaj bomo še poklepetali, ampak za zdaj vam res hvala lepa za to navdušujočo pripoved, ki nas spet vrača v prijetne vodjave in prijetne občutke. Hvala lepa.